koju od radnog stola do sofe, pa onda nazad korača. Dotiče otvoren roman, poštanske marke na broju. Potom zateže stolnjak, plinske ventile koji cure zavrće, skida suvišnu ruku sa masača. Na šahovskoj ploči poravnava figure i pod foteljom nalazi izgubljenog skakača. Ovo je pesma Kraj dana koja otvara zbirku Nikole Živanovića Astapovo, objavljenu početkom leta u prestižnoj pesničkoj ediciji Kraljevačke povelje. Povodom Živanovićeve poezije moglo bi se pokrenuti više relevantnih tema, ali se kao ona koja najbolje upućuje u mednije probleme ove poezije ispostavlja dinamika između svojevrsne klasicističke strogosti i vedističke atmosfere ovih pesama i sa druge strane romantičarskog položaja njihovog lirskog subjekta. Zbirka Nikole Živanovića, naslovljena Astapovo po mestu Tolstojeve smrti, slojevito ukršta smrt, ironiju i grad. Iako se to na osnovu formalne discipline, jezičke transparentnosti i gotovo logičkog izvođenja pesama u prvi mah ne bi moglo zaključiti, presudno za poetičko razumevanje ove zbirke jeste tradicija romantizma. Svakako ne romantizma sentimenta, afekta i retorike, već visokog nemačkog romantizma samosvesti, ironije i poriva ka uzvišenom, odnosno težnji ka ultimativnom i estetički zasnovanom življenju u kojem unutrašnji svet stvaralačkog subjekta diktira zakone realnosti i njenog razumevanja. Na ovakvu ultimativnu i sudbinsku vezu život, smrt, stvaranje i njene romantičarske korene upućuje i Helderlinova pesma Antipartem, data u celini kao svojevrstan uvodni moto zbirke. Takva težnja birano izolovanog i superiorno neprilagođenog subjekta za kojeg se kosmopolitizam i estetička volja rađaju u odnegovanoj samoći vlastite sobe, sreće se u Živanovićevoj poeziji sa oguljeno oštrim postupcima depatetizacije, ciničkim popisivanjem tribljuma svakodnevice i snažnom autoironijom, koja kao forma samoprevazilaženja subjekt ne vraća ni sebi ni svetu, već ga upućuje na razračunavanje sa najčešće potisnutim, zaboravljanim i odlaganim užasom pred smrti. Od urediteljice smrti iz prve pesme, preko nemotivisanog radikalnog zla Auschwitza, pa sve do odabira da se umre tiho i bez duše, po nauci, prosto, zauvek, tek tako, iz pesme Astapovo, smrt je vidljiviji ili manje vidljiv glavni oponent lirskog junaka ove poezije, a njeno je glavno lukavstvo upravo u tome da nas štiti od misli o njoj. Ovo je mesto sa kojeg bi se moglo započeti traganje za filozofsko-poetičkim sistemom u nastajanju koji ova zbirka nesumnjivo sadrži. U najkraćem, ako su se malarmeovske bačene kocke, iskušavajući slučaj, rasule i dekomponovale u gradu doživljenom kao banalnost, apsurd i poništavanje individualnosti, u modernoj civilizaciji kao prostoru kojim vladaju nivelišući zakoni velikih brojeva koji onemogućavaju slučaj kao sudbinu, možda se ponešto od šahovske kombinatorike postojanja još uvek može iščitavati u shvatanju čoveka kao bića pre svega određenog sudbinog posjedovanja vlastite, nedeljive, singularne smrti. Smrti koju subjekt ove poezije u krajnjem ishodu odabira, pretvarajući dakle svoju odluku u relevantan pesnički, poetički